Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule ama sain video poimo tak tak te kan thlir ma in thuma poimo tak nei ma sak kan dua tun tu ma hian in tharung tak chung si in Yangon Mizo Society OMS pualin clear tu le ngai thatu te khongai na dil chungin vebur July ni somni panga zani na tanga July ni somthum zirtom ni thleng kanon khondo nani khongai takin atam thayang ber min share sak turin kan nge na cheu kan riat thewangin Myanmar chu sipai nun rong mai ni lo COVID-19 sipui leng awangin mangang takinan rum meka kan mizo puitam takte chena tahan mai ni lo abik takin Yangon hian COVID-19 awangin kan u naw zo fa te chuan har sat na satak antok me kani tun din huna Yangon zo fa mi som chuang ripui awangin anin vuiliam to a mi somriat chuangin COVID-19 sipui hian kai me kani Yangon kan mizo pui ko khran sang in zum khom te chuan YMS Yangon Mizo Society dinin Yangon kan mizo pui COVID-19 awanga har sana tok mekte athei anga enkolin ṭanpui tumin response team an indin fel to a heng kan u naw te ṭanpuina tan hian oxygen le PPE leina tur sum le pai an mamawh hle ani Mizo Official Channel te chuan YMS ruai tu te bia in an har sana le mangana tormek chu kan hriat puya an har sana to hi anamai lo ti kan hriatin in tharung takin vebur khonsak kan titluta ani Mizorama kan milar kan chuan em te bia in kan somna tlom takmin hriat sakin kan u naw te tan chuan kan ti thei tok chu kan tianga kan tlan chi hau lowang ti in Yangon kan u naw te heu tan an lo in hong ema an zara he tiang hian ma kan la theita ani an chunga kan thinlung zong zong in lawm thu kan soye tun din huna poimo berzo ke ro chu tong trai na tele sum le pai manga Yangon kan mizo u naw te tan kan thei tok le phalang tokin khongai na thinlung ne na ṭanpui turin kan in nge nani GPay number le bank account number video le comment lama kan talana hian I khongai ṭanpui na kan nga ke khongai takin atam thayang bera min share sak turin kan ngen boka cheu midang te ta na luang chuak tu zong te Mizo Official Channel te chuan lawm thu kan soya ale tam takin lalpan malsom vek cheuro se sibai vekule kan share chewangin kan unaw tam tak te chenna barmaram chuanin sipai le shileng te wangin harsatna antok mekania hen harsana to meka hian Mizo Official Channel kaltlangin antan vebur donation khon mekania anwai GPay number le account number tarlana hian iphalang tok lo luang chhaw ve turin karon som cheni e thian du takte u chibai vek ule kan fiat thewangin kanu naw tam takte chena barmaram chuan sipai nun rong tak te awang le COVID-19 ripuya wangin har satna mang anna antokin an tuar mek ani a chutiang ani awang chuan rengun lamakan u naw har satna tuar mek te tana Mizo Official Channel chuan ṭanpuina vebur akhon meka I ṭanpuina wangin kan unaw har sana tuar ta nun na ichan himsak theni ti hria in claim lua le tam lua pa om lovin anuaya GPay number le bank account number kan tarlana te hian sum le pa ya itan puina ron luan so tir ve turin kan som cha kan ngen cheni Chandu tate u sibai vek ule kan share chawangin Myanmar mi puite chuan sipai nun rong takawang tele shipui COVID-19 awangin harsat na antok me kani a abik takin Yangon phe chuan tuna hian nasa takin he shipui hi athok me ka mitam tak ni tin mi thanem tak an boral me kani tin he sipai nun ron na roma taka an chen na le shipui ina na taka noi na hi kan unaw te Yangon lama kan mizo puiten na sa takin an tuar me kani a chuwang chuan Mizo Official Channel ten an channel kal tangin tuna hian Yangon lama kan unaw te tan vebur donation an khona he donation a hian katlem lua tam lua engma bituk om lovin kan rilu le thinlunga thodan ang angin kan hmangaina kan du sakna
le kan lainat na kan inkhawngaihna kan lantir theina turin chung chu thil pe ka luang chhuak turin kan han in som tok mai ani a Yangon na zo fa ti hian he shipui le thina kara hian mizo mi pui te a beisina sang tak nein kan thil pek te kan inkhawngai thil pek te ngak mel takin an lo thil me kani chu wang chuanin tuna hian gpay na number te bank account number te kan hantar na nga henga hian in thei ang in rem chan ang in inkhawngaihna in ti lan na thil pek kha kanon dil saka ve bur kanon khonsak tok mai ani pero uti chuan pekin in omang mi ti a thumin tiam turin sanin inkhawngai thil pek katron hlan una ti chuan lalpan ale tam takina petu te mala somang choti kan ringa kan tong chaina an bokani en zawai chunga lom thu kan se kan nome tulai hen kan hriat angin rengun khopuya covid-19 hripuya leng sakhop maya kan mizo unau te le zon hatlak unau ten satakin an tuara abigin oxygen in dailo na le tlak chamna na satak aleng me kani sarkarin mipui chunga democracy chungchanga na sataka mipuite tana harsatna thlen lai mek ani ti kan hriat tlang vekha chumi chu sherengin Mizo Official Channel te chuan renguna kan unau mizo le zon hatlak te tan vebura ron khon dona khongein an vebur khonna gpay number a hian paisa kan phalang tok tamlom lo tlem lo om lo kha lo thun vek turin kan ngen ani sem dam able thi kan titlang zeranga thile ruam khata damle ruam khata zofa ten ititlang zeru chi beve gole Myanmar ram kan Yangon khapui kan unau ten tuna hin covid-19 le sipaite awangin hun hasata kan tok meka chunga bang chuanin ṭanpuina ngai tak setani tuna hin Mizo Official Channel YouTube channel kalplangin vebur donation khon meka ni ya claim lawm lo phalang tok kha e account number kan tarlana le gpay number kan tarlana hianin lo donate ve turin kan som chewa kan unau te ṭanpuina lo donate turin kan som tak me chewni ti kha karon save ve ani kalome lungain ka kune mangai tu ka ngaya ṭanpui tu an ong lo lalpan ang lo chu ka au che hi min chang la min khongai ang che o van ram ka thlen na nge ka ti ang le lungai ka kune mangai tu ka ngaya kai na ore ka tong ve silo krista supaite khonge in om le min trăng puiru ti au ro chu in she lo veng ne min kal san lul su sual la khur puya tu in lungain ka kuna kanun sunang ma khatlia masin khovelin min am chat na reng ka nei lo lim na reng ka nei lo he khovela ya lungai ka kune mangai tu ka maya mangai na ore ka tong ve silo krista supaite khome in om le min trăng puiru ti au ro chu in she lo vem ne kal san lul su mi fel dam tak te hian kan ne nan khen thak lo mangai tu reng hi an ong lo vem le van ram